Baksida yampham uibamar uiba pau khara update tawjari. Ngasi Ukhrulda State Cabinet ki mifam pang thokadawri Minister Nemsa Kivian amasong led pau yawgadra yawroidra haiba ngamdre. Si Minister N Biren Singh lusingba laingak asigi State Cabinet mifam hayeng Ukhrul District Headquarters da leiba District Mini Secretariat da pang thoknadaba sem sakre. Fresh na phangpa pawgi likhun amagi matungina aukiba May ahom dagi state asida tholakiba Maidei amasung Kuki ani ki marakta tholakiba Messi mina jawba thawdok kaya asina marmoiduna Hanna State Cabinet ki mifam singi district singda pangthokba ngamdana lakibani adoba hayeng Ukhrul District Headquarters the State Cabinet ki mifam pangthokna bagi state government warep ama lawkhraba matungda district administration nasu mifam asigi sem saba loire hari hayeng Ukhrul District Headquarters ta pangthokadaba State Cabinet mifam asigi hiroina na Ukhrul District da Paikat kadaba tongan ba project kya amasu urep yung tambaga loinana hana faikalaga loiraba project kya su se minister N Biren sangarang bani hari Ukhrul da pangtho ka durba thorom singa state ki cabinet minister sing amasung rolling dalairiba MLA sing su saruk yagani se minister N Biren ki wenadi Ukhrul phawa helicopter da salaba yai adugate minister sing amadi MLA sing di makha ki lambi da chanagani hari Housing status da thokli be irang asina maram oiraga Cabinet yauriba Minister Nemsa Kivian amasong Minister Lerpa Ohkip yawgadra yawroidra haibadi khangba ngamdre Imphal gi Minister gi Secretary ta pangthokba Cabinet ki mifam sing amasong handak pangthokba State Assembly session da Minister ani asi sarugyatna na leiribani Panbaya badi Manipur gi separate administration demand tawriba MLA tara gi manung da Minister ani Nemsa amasong Lerpa yawna BJP gi MLA tarit yawri Atoba KPA gi MLA ani amasong independent MLA aduso hanadaki lenga kasda sawalaga punasat minaribani Maragasida district dariyada combined force na combing operation sataduna khuzugulai kya phagat kre koki militant sing nangbai kapsilakpadi lepdre Mamang thagi kungani thoida se minister secretariat gi thorakiba cherolamada namidasidagi faraka namit taraga mangani gi manungda state asida Lanai miyu natraga kanglup kharana pairiba illegal nongbai sing pikalak naba khangan khibaga loinana Karigama matamasi gi manung da pikalak trabadi combing operation chatharagani ana mangjawna na lakthora khraba matungda illegal nongbai sing suna pikalak dabadagi combined force na mafung kayada leptana combing operation sing chathaduna illegal nongbai sing leptana phagalak labasu koki militant sing na singthak ta saba makoi gi bunker sing ta gi nongbai kap tharakpa ki thabak di leptre Police control room na ngasi thorakiba cherola madangasi su Imphal East Kaksing, Bishnupur, Susanpur, Thawal amasung Imphal West ki tongan ba mafam singgi vulnerable areas in the combing operation sing sathagi hairi sathagi ba operation ki manung Chennai Imphal East district thagi assault rifle ama .303 rifle ama SMG carbine ahom stand gun ama amasung .9mm ki pistol ani yauna nongmai nifan maru homfu gani toy bomb taragani fan country made local bomb launcher ama kenwurgi wireless set ani Deflancing ama smoke grenade ama amasung bulletproof jacket mga fagalaki hari Susanpur gi old dumpy village dagina .9mm ki pistol ama magazine ama local made single barrel ama .12mm gi bore gi maru ama heavy caliber machine gun gi maru kun gama thoi fit dara sangpa mortar ama country made bomb ama rocket proof grenade ama fagalaki hari Imphal East District ki urban areas na sathagiba operation ki matangda phangba pawna haibada ngasi nongalamdai pung ani makhai tarakpadagina pung mga minanifuga mga fawwa police amasung Sandran force ki combined force na yum marfuda changdona thi bhomba ki thabak sathagibani hairi adumoinama ayuda district asida combing operation sathagrabasu ngasi nungthil pung mga tarakpa dwaida yangang pokpigi uyok singgi mathakta saba bunker singdagi Sandi khongpa lomda koki militant sing na nongmai maru tararong kapsilakre hari Adumoy namang mafam maduda aduga nakna na leiba Sandran force ki person sing amasong kul ngakpa singi may kaya digidi khuthandu na nongmay kap ki dihari Koki militant sing na nongmay kap tharakiba mafam madu yangang pokpigi uyok sing werabaso mayahum dagi lanhek ahorakpadagi makoy na bunker sing sajindu na laisilaglibani Makoy ki bunker sing aduga Sandi khongpan ka ki marakta lam na rivana meter sa mga romdani ngasi ki thawduga duda asogapan amata yaw ki dihari Aduba pausi asina Imphal East District Police ki SB da hangki badedi thawdugadu ngasi nungthil pung mga minute mga rom tarakpada thokibani nongmai gabla ki badu singki manung hanjen ba mafamdani
मिtai खुल्लोमदा कापलक पनते नोंगमै मरु मंगारोमदा मक कापथोक्तुना माखोल ताहन बामसों मखोई लई हाइबा खंगननबगी मौंगतनि हारके पनभजाबदि ngarang so ayuk angan bapung mari khara helakpada kaune khullomdagi thamna phokpi mitai khulsingda tamna kogi militant sin nongwei kapsalakibada natana ngarang nungtil pung 6 minute kontra ka homdoi tarakpada so apungana nongmai maru khara kapsilakibene nakalamaromda DIG jauna meeting pangthoklabasu police commando sing more sang bayadana leire Manipur Police Commando amasung mga suba IRV Parson Singh Moreda lainanabagidamag helicopter da More tamna changchinduna Assam Rifles ki location point da thunggrabasu More yausin pangamdana leire ngasi Moreda Assam Rifles ki kungadaruk suba sector ki DIG Manipur Police ki makwak thangba official sing amasung koki hinpi ki mihut sing yauna meeting pangthokpada yanaba purakpa ngamdabadagi Police Commando amasung mga suba IRV ki Parson Singh More sangba yadana leire hari Pausi asina fangba paugi matungin na ngasi ayuk pung taraga mathoy daki nungtil pung ani fawa Moreda leipa mga suba Assam Rifles ki IRV da Assam Rifles ki IRV da kungadaruk suba sector Assam Rifles ki DIG Brigadier Bed Faliyada mga suba Assam Rifles More ki CEO Rahul Jain Technopol ki SP Lanmiyo Luikam mga suba IRV ki CEO Hasnam Balram Singh Technopol ki Additional SP Operation Samna Anal Sama kungani thoi suba BSF ki Deputy Commanding Officer JS Rathor Marfudra mafan suba RAF ki Deputy CEO Srikan aduga kogiin piteng novel ki President Khaijamang Goite amasong atai members na saruk jaduna apunba mifam ama pangthoki mifam aduna kogiin piteng novel ki maike degi More Town manungda anova State Force ki Portion sing thajin bigano Police Commando sing More Town manungda patrolling toina chatpa ki thabak lephallo amasong Police Commando sing Commando Complex ki bapanda leiriba si manungda punna lehlu haiba wafam pukhalake wari sana ki panakal ani ki marakta marwina koki NP Tengnopal gi lusingba team amasong Tengnopal district ki SB nu lusingba State Force sing ki marakta yanaba purakpa ngamdana mifam adolotion ke hausik bawagi wana Imphal dagi More tamna helicopter da changsin ki ba Police Commando amasong mga soba IRB ki Parson sing adu mga soba Assam Rifles ki location point da lengdana leiri hairi Kokda blast chenaba amaso fare yummai tharam dore Manipur thokli bo bothok asigi saruka moina kokda da Scorpion car bomb ama pokhayan tu kokda gi mioi ahum asoka pandangan kiba thodokta chenaba kokda 1 number 8 dagi mioi ani Nurul Hussain amadi MD Islauddin apokba Zahiruddin gi jum ngasi namidang weram masing jam laba kokda gi miam thomjilak tuna mai thage toromle atu moina ma police na matam chana section thabangi thabak paikat hobadagi amanga ta de thogok dri hairi Nurul Hussain Siljar dagi ngarang polis na phaki bani aduga MD Islauddin na ngasi numit chungba matung pung anirom tabada lampel dagi phaki bani makoy animak sek suba ministry ni hairi NISRC na center amasong state da santi gi lakhotpa thabak sing khangalago Manipur da santi purakna ba lokhaliba thabak singi makhata ba report sing pikhalakna ba National Human Rights Commission NISRC na center Manipur government amasong state police ki DGP da Kangan kibaga loina mari lena pa notice issue daukre Laipa ko numita NISRC ki offices sing hai Manipur da thokiba tongan ba hingsa ki dhaudok sing mari leina na NISRC na lakhut kiba case sing matang da Manipur government na lakhut kiba thabak sing report sing phangle NISRC ki statement aman hai law and order ki machinery sing amasong security ki thabak sing kangkhat anba relief camp sing amasong peace committee sing semba Curfew kom thokpa maung khara da internet service amasong banking service lahenba Laikidreba sing ibung da ex gracia piba asok pasing da compensation piba mangda kraba yum sing abukana sagat pana sing bayawna Manipur da thoki bhingsa gi thodok sing gi matang da Manipur government tho khongthang kaya lokali hana phongdorakle karam nirang thoki bano haibada gi matang da thiganana ba center na commission of inquiry ama sem khre amade maning tamna thigat pa ngamna ba effort taruk CBI da sinakre hana su NISRC na phongdoki Handagi irang asana sokal laba mafam sing da masing jam laba relief camp sing hangdogu haiba khangle hanasu commission na phongdoki Manipur gi irang ga mari lena ba tongan ba fibam sing yangsil laga Unit Ministry of Home Affairs ki secretary Manipur government ki chief secretary amasong DGP de action taken report sing pikhalangna ba notice sing issue tawkhre aina NISRC na phongdoki officers in high thabak lokat pagi report sing tongan ba hiram sing dagi amadi madu chaihol mari ki manung da pikhalakna ba khangan khre Saliva sahi ase ki May hom daki Manipur da akiba phanglaba irang haurakhiba ka loinana haujik phawda koki amadi maitai animaki oina miyoi chanirom sikre mi lising
lomda sohokre amasung jum lising kaya maina tumna chakiduna mi lising humfurom hena relief camp sing da lainari relief camp da leiba kharadi lengak na saba prefabricated housing da hongjinna kre amasung tongan pamfom sing da prefabricated housing sabagi thabak kya sadari Manipur lengak na handaki irang asida maina sakraba yum sing nauna sagani amadi haujik saba yarapa mafom sing da sagana da yangsin bahaure aina phongdokrabani NISRC के स्टेटमेंट अतुन हाई मुक्नरिबा नाकन सिंग ओइना शांति पुरकनरबा फिबम सेमकट पगी थबक सिंग लौखट कदबने हंदगी हिरांग अतु लैखिदबा सिंग ओइना मखोइगे ख्वाइदगी हेना नकनबा मियोइसिंगदा कंपेंसेशन पीखिबगी अमसुंग असोकबा सिंग पीखिबा मतेंगी अकुपसिंग मियोइबगी मिनुंगसि यंगतना थबक फगनखिबगी अकुपसिंग अमदि शांति पुरकनबा लौखटलिबा थबक सिंग मयक सिंगना थारकनबा खगन के हाइना NISRC के स्टेटमेंट अतुन फोंदोरकले Relief camp masing jamna hangdokwa amadi relief camp sing adugi leiriba tongan ba mathau taba sing yengtona relief camp sing adugi sanitation amasung waste disposal thangna ba afaba ising chak thongba amadi kolik phengba chamba sina sing bage kodong chaba ningthina lehenna ba thabak sing laukona ba state government da National Human Rights Commission na khangan khiba loidana National Disaster Management Authority na ayaba piba maungda haksang da masi oiba makhal gi chana ba polam sing phangana ba yengsina ba so state government da khangan khe Mental health jaun haksen gi oiba kodong chaba sing relief camp sing da ningthina phangan gadabane health workers sing da relief camp sing da chatuna primary health care gi thabak sing ningthina lakot kadabani haina NISRC na khangan khiba loidana hidak langthak ki awat pal loidabani haiba wafam su thamke irang na sogalapa mafam gi miyo sing relief camp sing da leibana mafam adu da leiriba angang sing schooling amasung education ga mari leinaba thabak sing ningthina lakot kadabani amade Game sing the lady by musing hingbang amjanaba tabak piga dabani hyper or from commissioner state government the tam kibagaloina Mangta kraba yum sing sagan anaba piba yaba mating sing piga dabani hanasukangan ke Manipur how keep a takara given the talk about how sing manunda mio bigi hak makan baga mari lainana Case taragani fan the National Human Rights Commission lokatuna tizile Case pon magasiki matang da han baguna reposing pikal na bakangan kraba matung da case sing asiki maung mato amaga iman manaban state amadi Center dagi kauriba reporting adu manava question year ama sem laga tabak lokat pagi reporting kaukibane Commission gi satliba sahi astagi August kuntra amasung September taragani thoi da fam kiba mifam singna wang sing sem lapa matung da reporting kaukiba adu da case nipan ginatana atai gi reporting thagalakre hana pallatuna commission hai wadhauriba case nipan gi report thagalakna ba remind darsing thakre Congress ki miyoi mangana anticipatory bill prayer tawrakle Tha asigi taraga humda political party taragi lusingba amasung thaumisin da Congress baban dagi raj baban tamna chatuna memorandum ama pisin bagi khongchata Police ka thaumi kharaga mukna khi aiba awhau dagi CTPS na case FR number 62 close 10 2023 lakpaladuna mairoi manga jauna in SUI gi thaupuba ama phajenduna makadana police custody remand lautaduna thamlingai gi cherakta case asigi mari enana police na mayumda thirambadagi Fagalak Payai, I don't know party as a gimme Mangana District and Sessions Judge Impound West Quarter Makoibo, anticipatory bell Pipin and another prayer Torocre. Atomanama Konangasi Pikibo order Gimatun anticipatory bell prayer as a hearing Pang Pukana Bakitamak, CDPS or Sida Gita as a Kungataru Popimunda report Pikal and Nabakan Cre. Nabidasida Congress gimme Manga as in Torokliba bell prayer as a hearing Pang Puklakani Haiki. Panbayabadi Makoipanga Kaptanatana Atopa Mui Karaso case asiga. Mari Renana anticipated Belgi the Prator Payari Hadi. Nakalam Romda, Kulai Pipesina, Civil on the Amokso, Bullet Tanker Singi, Side Glass to Garagle, Driver Singer Yana Kiba Wafam, Tabak the on Toknana Sip Sekadarida, Taxin Gray. None district Manungchan but Nungba Amasung Rangpangi Marakta, Tau Futuna Lakba Tankers in the Nomai Kapsilapaki Mayukta, Petroleum Products Transporter Association and Mitaruk Nichumna. Steering taduk pagi khongjang sangsiluraba matungda yana kipada ngairingaida ngasi amukhanna LPG purakba bullet tankers ng CLPU yade haiduna sibilonggi mafam amada sakang daba sina thuwarakre pausi asina fangba paunhai thau tanker LPG bullet jauna pochai puba truck sing jauna punna gari Samayangkai rom zedi bam tagi sanglakibani gari sing aduna nongthil pung anirom taba matamda sibilong area yaurakpada masakang daba miyosina LPG bullet sing adu khamlaga makhoi ki tax pinana bahairakpada Driver sing the cell jaude arubada truck sing the yawwa zak sing molhoki masikalun na cell pi daba gari kharabuna thugai rakhibani Sakang daba sing aduna LPG bullet sing thugai rakwa aduda Aman 03 T 0889 gi side glass so thugai bag loinana maduba thawriba driver adugi yethangba pambom da asoga pannangki
ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯣꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯂꯤꯌꯝ ꯄ꯭ꯔꯗꯛ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔ ꯑꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯆꯤꯞ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯗ ꯑꯏꯕ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯄꯤꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯌꯥꯅꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯅꯕ ꯇꯥꯛꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ 10ꯗꯒꯤ ꯆꯠꯊꯔꯛꯈꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯤꯌꯥꯔꯤꯡ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔꯁꯤꯡꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡ ꯆꯥꯗꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯒ ꯈꯨꯔꯦꯛ ꯄꯤꯅꯈꯤꯕ ꯌꯥꯅ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯗꯨꯗ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦ 37ꯗ ꯀꯥꯟꯚꯣꯏ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯑꯃ ꯅꯨꯡꯕꯥꯗ ꯊꯝꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯉꯥꯛꯁꯦꯜ ꯄꯤꯕꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯣꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯁꯦꯜ ꯈꯣꯝꯕ ꯌꯥꯍꯟꯗꯅꯕ ꯑꯍꯦꯟꯕ MRIRBꯁꯤꯡ ꯊꯝꯕꯒꯤ ꯌꯥꯅꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ꯫ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯐꯪꯕ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯝꯍꯦꯟ ꯇꯨꯍꯦꯟꯕꯁꯤꯡꯅ ꯅꯝꯗꯨꯅ ꯁꯦꯜ ꯂꯧꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯆꯠꯊꯔꯤ꯫ ꯃꯍꯧꯁꯥꯗꯒꯤ ꯊꯣꯏꯅ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯂꯩꯇꯦ꯫ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ LPG ꯇꯦꯡꯀꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯤꯡꯁꯦꯜ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯅꯪꯍꯟꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯀꯤꯕ ꯐꯥꯎꯍꯜꯂꯦ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯑꯍꯦꯟꯕ MR ꯑꯃꯁꯨꯡ IRBꯒꯤ ꯄꯥꯔꯁꯟꯁꯤꯡ ꯊꯝꯕꯤꯅꯅꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯔꯤꯕ ꯃꯈꯩ ꯊꯨꯖꯤꯟꯕꯤꯅꯕ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯈꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯌꯥꯅꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯥꯡꯕ ꯇꯦꯡꯀꯔꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯠꯅꯅꯕ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯈꯠꯀꯅꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯕꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯅꯕ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯇꯦꯡꯀꯔ 60 ꯔꯣꯝ ꯄꯨꯅꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯕꯤꯅꯅꯕꯁꯨ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯗꯨꯗ ꯄꯜꯂꯦ꯫ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯕꯗꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ 7ꯗ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯗꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯇꯝꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯊꯥꯎ ꯇꯦꯡꯀꯔꯁꯤꯅ ꯅꯨꯡꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯦꯡꯄꯥꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯌꯧꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯁꯦꯜ ꯄꯤꯅꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯌꯥꯅꯗꯕꯗꯒꯤ ꯇꯦꯡꯀꯔꯗ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯅꯤꯗ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯃꯔꯨꯅ ꯄꯥꯟꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔꯁꯤꯡꯕꯨ ꯐꯨ ꯆꯩꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ 12ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔꯁꯤꯡꯅ ꯃꯥꯂꯣꯝ ꯑꯣꯜ ꯗꯤꯄꯣꯗ ꯊꯥꯎ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯤꯡꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ꯫ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯗꯨ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 11 ꯃꯈꯥꯔꯣꯝ ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ADGP LOL ꯀꯥꯏꯂꯨꯟꯒ IOCL ꯑꯜꯐꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠꯁꯤꯡ ADGP LO ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯣꯔꯇꯔ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯤꯐꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯤꯔꯝ ꯃꯔꯤꯗ ꯌꯥꯅꯕ ꯄꯨꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯊꯥꯎ ꯆꯤꯡꯊꯣꯛꯄ ꯍꯧꯅꯅꯕ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯂꯧꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯔꯤꯇꯦꯜ ꯑꯥꯎꯠꯂꯦꯠ ꯈꯔꯗꯗꯤ ꯊꯥꯎ ꯊꯥꯕ ꯍꯧꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯕꯥꯔꯤꯁꯅ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯑꯦꯟꯇꯤꯁꯦꯕꯦꯇꯔꯤ ꯕꯦꯜ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯂꯦ꯫ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 13 ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯑꯊꯦꯡꯕꯗ ꯁꯦꯒꯥ ꯔꯣꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯔꯥꯛꯄꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯅꯝꯗꯨꯅ ꯐꯥꯔꯒ ꯄꯨꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯆꯪꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯨꯛꯅꯔꯛꯄꯗ ꯃꯤ ꯐꯥꯗꯨꯅ ꯄꯨꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯈꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔꯅ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯁꯤꯜꯂꯝꯕꯗ ꯅꯨꯄꯤ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 5 ꯁꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜ PSꯅ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄ ꯀꯦꯁꯇꯒꯤ ꯕꯦꯜ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅ BJYMꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯃꯅꯣꯍꯔ ꯃꯌꯨꯝ ꯕꯥꯔꯤꯁꯅ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯀꯦꯁ FR ꯅꯝꯕꯔ 814/10/2023 ꯑꯟꯗꯔ ꯁꯦꯛꯁꯟ 188/307, 306, 364, 34 IPC ꯑꯃꯁꯨꯡ 25/1B Arms Act ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯥꯔ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯧꯈꯠꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯀꯦꯁ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯑꯦꯟꯇꯤꯁꯤꯄꯦꯇꯔꯤ ꯕꯦꯜ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯎꯔꯤꯄꯣꯛ ꯁꯥꯏꯔꯥꯞ ꯀꯣꯔꯠ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁꯇ ꯂꯩꯕ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯦꯟड ꯁꯦꯁꯟ ꯖꯖ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯀꯤ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯄ꯭ꯔꯦꯌꯔ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯌꯔ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯦꯟꯇꯤꯁꯤꯄꯦꯇꯔꯤ ꯕꯦꯜ ꯀꯦꯁ ꯅꯝꯕꯔ 79/2023 ꯂꯧꯈꯠꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯥꯡꯅ ꯑꯦꯟꯇꯤꯁꯤꯄꯦꯇꯔꯤ ꯕꯦꯜ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯄꯤꯔꯛꯅꯕ ꯈꯪꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯄꯤꯔꯛꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯌꯔ ꯑꯁꯤ ꯈꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯍꯤꯌꯥꯔꯤꯡ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 16ꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯕꯗꯤ ꯀꯦꯁ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯦꯟꯅꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯐꯥꯔꯒ ꯅꯨꯃꯤꯠ 10ꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯀꯁꯇꯗꯤ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯋꯥꯍꯪ ꯄꯥꯎꯍꯪ ꯆꯠꯊꯔꯛꯂꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅꯃꯛ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯈꯤꯕ ꯅꯣꯡꯃꯩꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯆꯦꯟꯅꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯐꯥꯒꯠꯄ ꯉꯝꯗꯅ ꯂꯩꯔꯛꯂꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯤꯇꯩꯒꯤ ꯑꯁꯤꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯡ ꯀꯣꯇꯨꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ, ꯀꯣꯀꯤꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯨ ꯂꯧꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯑꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯄꯤꯁ ꯑꯦꯟड ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯣꯟ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯀꯣꯇꯨꯅ ꯔꯤꯝꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯖꯦꯅꯤꯝꯁꯀꯤ ꯃꯤꯔꯦꯜ ꯁꯪꯁꯤꯡꯗ ꯊꯝꯂꯛꯂꯤꯕ ꯀꯣꯀꯤꯒꯤ ꯑꯁꯤꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯡ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯏ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯤꯇꯩꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯐꯝ ꯈꯪꯗꯅ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯀꯣꯇꯨꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯗꯨꯅ ꯁꯤꯟꯅꯕꯤꯔꯛꯎ ꯍꯥꯏꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯤꯇꯩꯒꯤ ꯑꯁꯤꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯡ ꯁꯤꯟꯅꯕꯤꯔꯛꯂꯕꯗꯤ ꯑꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯄꯤꯁ ꯑꯦꯟड ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯀꯃꯤꯇꯤ PICꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯀ꯭ꯌꯥꯝꯒꯩ ꯃꯆꯥ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯈꯥꯒꯦꯝꯕꯒꯤ ꯂꯩꯐꯝꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃꯗ PICꯒꯤ ꯀꯟꯚꯦꯅꯔ ꯆꯤꯉꯥꯈꯝ ꯃꯥꯘꯆꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯥꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯦ 3ꯗꯒꯤ ꯆꯠꯊꯔꯛꯂꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯇꯩꯒꯤ ꯏꯅꯥꯎ ꯀꯌꯥ ꯊꯤꯕ ꯈꯪꯗꯅ ꯂꯩꯔꯛꯂꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯔꯥꯝꯕꯥꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯊꯤꯕ ꯈꯪꯗꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯣꯇꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯊꯤꯟꯗꯨꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤꯕꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯨ, ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯤꯗꯨꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤꯕꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯨ, ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯁꯤꯟꯅꯕꯤꯌꯨ꯫
मितई की हक्सांग सिन्नबिरक तारगदी PIC नसु रिम्स अमसुंग जेनेम्स की मिरियल संगसिंग थमलकलिबा गुगी की हक्सांग थिनबदा मतंग पांगजगे आइगे सिंग अमसुंग तमदा लैरिबा येलोंग बिसिनसु अमगा अमगा पाव फावदोकनबा वाटपदगी थोरकपा नुंगाइतबा वरी वाताई ओइरबसु पोनिंग फाथरगा लैबिननबा महंगना अपील तौकी हौजिदि तोंगा मयाम थोरकली नार्को टेररिस्ट न चथरकलिबा लालासी सिंग अमसुंग तमदा लैरिबा येलो फुरोपसिंगदा चथबा लान ओइबना नार्को टेररिस्ट न हु कामसिनबगी खुदम फंगे सिंग अमदी तमदा लैरिबा मसिन मनाव ओइबसिन पाव फावदोकनबा वाटपगी मोंगदा हेक्ता चथनबसु तौगुमसी सही लिसिंग अहुम हेना लैमिनरकलबा मसिन मनाव ओइबगी वखलदा फाथमिनरसे हाइगे अमरम दंगरांग क्यामगाई की अपुनबा मिफम अमा पांगथोखरे मिफम मदुना वारेप खरा लौखरे हियांगाई की निनी पान पनिंगोल सकोबासी क्यामगाई नुफी सको थौरांग लुप अमसोंग PIC न कोलिपा मफमसिंदा सरुक यादबा अवाना तारबा रिलीफ कैंपसिंग द लैरिबा सिंगी अवाबदा सरुक याबा ओइना निंगोल सकोबगी थौरम पांगथोखलरोय अनिसुबदा PIC न कोलिपा मफमसिंदा दिवाली ओइरबसो बम्बुला थाबना सिंगबा अमसुंग लगाव सानबना सिंगबा सिंग तौबा यारोय अकनबा मियंग संगनी मसिदा थोरकवा अफफता की टेक्साक मसा मसाना पुगदबनी हाइके पाउगी मिफम मसिदा सरुक याकिबी क्यामगाई नुफी सको थौरांग लुकी वाइस प्रेसिडेंट मोइरांगतेम सोफितान हाय मे अहुमदगी सथरकलिबा लांदा लैखिदरबा अमदे अवाना तादुना रिलीफ कैंप द लैरिबा सिंगी येंगलगा क्यामगाई द लैरिबा मियाम नांदक सही की निंगोल सकोबगी थौरम पांगथोकलागुमसे लुइनादा लाकदरबा दुर्गा पूजा कुमैदसु बम्बुला थाबिगनु मरमदे अहुब मकोल अमा थोकपद मियामना मिपाई नवा मतम ओइबनिना दिवाली ओरबसु बम्बुला थादुना अहुब मकोल थोगलगा लांगदुना फेस्टिवल पांगथोकवासी क्यामगाई मैकैदा तहुंदनबा वरेप लौजरे हाइके असीबा अमा लैरमले लंपेन पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा लंगोल चटपगी लंबी दंगासी नुमिदांग पुंग मापन मखारम तारकपदा मसागी चही हुमफुरम सुरबा नुपा अमागी असीबा हक्सांग फंगले नुपादो मयामना लंबीदा उपसिलगा नुपा अदो ममाइना लंबीदा उपसिलगा तारगा लैरमबने मनाक्तसु युंगो पोतल अमा लैरम्मी माकी मसादा अशोकपन की खुदम अमता उबा फंगिते कमदोंग महाग जिरमबदो अमसुंग महाग खंगदोकनबा रिम्स की मोक्ता थमग्रे नकलमरोमदा नवी अनीदा फजदबा थवोंग चथाखिबगी मयुक्ता CBI ने लौकटपा केस की चार्जशीट थागलकले कुकी मिलिटेंट सिंह मिटैदा ओनसिनदना मे अहुमदगी तामथिरबा लान चथारखिबा नुमित की हेक थंगनबा मे मरीदा नोंगपोक सेंगमाई PS की मनुंग चनबा मफम अमदा यामलबा मियाम की मोप अमना नुफी अनीदा फजदबा थवोंग सिंह चथाकी हाबगी मतंगदा पुलिस न केस लौकलबा मतुंग सैंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI दा सिनखिबदगी एजेंसी असिना चथारखिबा इन्वेस्टिगेशन लोइसलदुना केस असिगी चार्जशीट गुवाहाटी द लैबा CBI के स्पेशल कोर्ट अमदा साबित तौरखरे हारी एजेंसी की पाउना हाइबदा चार्जशीट अदुना मियोय तरुक की मदकदा एकोय सिंह ने हाइदुना मराल सिरी अदो मोइनमक केस अदुगा मरी लैतना मियोय खरा पुलिस न फागतखिबा लैखरबने पाउगी एजेंसी असिना मखातना हाइबदा मे मरी द मियोय लिसिंग अमा रोंगी नोंगमै अमदे खुजु कोलाइसिंग पाइपा मोप अमदा कांगपोपे डिस्ट्रिक्ट की पी फाइनों खोलदा सांगचिलक्तुना युमसिंग मै थाबा अमसुंग खुंजासिंग हाटपगा लोइना पोचैसिंग लो तौकी अमसुंग नुपीसिंग चथैदबा थबकसिंग चथकी हाइरी अदुबो नुपी अनी खक्ता फजदबा थबकसिंग चथकीबा नुबित अदुगी वीडियोसिंग हौकिबा जुलाई 10 दा वायरल ओइरकपदगी लेबाक असि खक्ता नतना मालेंगी मियामना जानिंगदबा फोंदोकनरखिबने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ना फाउबा थौदोग अदुगी मतंगदा लौकटबा केस अदु CBI दा सिन्ननबा खंगनखिबनि हाइरी थौदोग अदुगी मतंगदा पुलिस ना लौकटबा केस के मरी इतना मियोय खरा फागतपा हौखरबसो CBI की माइकैदगी मखाताना थौदोग अदुदा चेनबा मियोयसिंगी मसक खांदोकनबा इन्वेस्टिगेशन चथरकले हाइरी अदुगा थौदोग अदुदा चेनबा मियोयसिंगी मतकता गैंग रेप मर्डर अमसोंग क्रिमिनल कंस्पिरेंसी यावना नुपीदा चथैदबा लिस्ट चटपगी मरी लैनबा लोगे सेक्शन से चार्ज तौरी हाइरी वफमसिंग असि CBI की माइकैदगी फोंदोरकपनि हाथदुना थौदोग अदुगी पाउ ताबगा लेबाक असिगी चीफ जस्टिस DY चंद्र सोन केस अमा लौकटखिबगा लोइनना यूनियन अमसुंग मणिपुर लेंगाक्ता थौदोग अदुगा मरी लैनबा थबकसिंग खुदक्ता लौकटनबा पाउताक पिखि हाइरी पनबा याबदी थौदोग अदुदा चेनबा मियोय खरा पुलिस ना फाखिबगा लोइनना मणिपुर की मियाम मरुइना तंपाकी मिदैसिंगनसु थौदोग अदुबा यानिंगदबगी खोंगजंगसिंग संगसनखिबने मासिगी मदकता पुलिस ना फाखिबा मियोय अनिगी युम फाउबा खोइसाउनरबा नुपीसिना अकाय अतोय थोअनखिबा लैखिबने डिफेंस विटनेस एग्जामिनेशन की दमक अक्टोबर 10 MLA सोइतन लाकनबा हाई कोर्ट ना खंगनख्रे ममांग की कुमजादा पांगथोखिबा तरागानिथोय सुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की मिखलदा नौरिया पाखंग लाकपा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की BJP की टिकेटदा काराकीवी SKP की मतकता फाल तौरकपा इलेक्शन पिटिशन अमग मई लैदना केस असिगी डिफेंस विटनेस नंबर 1 ओइरिबी MLA असि था असिगी कुंदा माकी एग्जामिनेशन चथनबगी दमक लाकनबा हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर ना खंगनख्रे इलेक्शन पिटिशन असि मिखल अदुदा
Mahalamba taunakhiba soibam Subhash Chandrana petitioner oiduna file tawrakibani. Election petition adugi number 11 of 2022 ni. Nakalamaromda Rahul Gandhi na Manipur bo ani thokna thugai haibasi laibak thibani BJP. Congress lusingba am oivedanatana makogi party na semba alliance ki lusingba amasu oiriba Rahul Gandhi na Mizoram da election campaign ki damak lakpada state adu da pangthokiba miyamgi mifam amada wangang bada Manipur ase ani thokna thugai ana phongthokiba wafam ase khwaidagi laibak thibani ana BJP Manipur Pradesh ki vice president ke sarana phongdokre ngasi dambal sanglen da pangthokiba pawgi mifam da mangnai BJP di Manipur kaibi yaroi amasong state ase ki lam insi ama fawa mangba yaroi hana lengdana adumak laidi aibase Manipur ki miyam amasong India lengakta phongdokngi hairi Rahul Gandhi na phongdorakiba wafam ase bakoi ga satmina pa political parties na Manipur thugai bada ayaba pire hana lobaga sap manai Congress na horakpadagi hauna makoigi Mapa mapu dagi hauraga Jawaharlal Nehru na Kabo Beli pithoklamle masigi da mangasi phawda miyam na thamoi da kutum na chudu na leiringai da amuk Mizoram da chutuna Manipur asi ani thokna thugaire haibase lusingba amoina hairoi da wafam ni Congress dauna party asika puliba political party darana makoi gi oiba fireba do miyam da khangan ga dabani haiki aroiba da content sing asiki markui ba pau khara asiba pau dam jariba Manipur local news YouTube channel asidagi yangberiba punama padaga jari channel is atom da kana badi subscribe to be business subscribe to be like and share to was a coffee to Namako Amakana Tagasari.